الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وبعد. خيش كبريت رزدار أم دعش رب العالمين كين رب العالمين طاعة عبادة ما قبلك إن شاء الله آمين. هذا أمت برف دهك الدموهية تشين وأم برف شافت جلكت بيروز تشين. هرچند رمضان هميها بيروزة روجة توي شافت توي دم توي همت بيروزة همون تبقى هي رمضان خد جنهات مريفة غفرينتن ورمضان إلى رمضان بجاشني هيفا رمضاني تو قيامه بكي من قام رمضان إيمان حسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مغفرته تو تراويح بكي جناه غفرة تو رجع بكري من صام رمضان إيمان واحتساب تو تبوري بها بيت وبخب أجر حساب كي غفر له ما تقدم من ذنبه جناه تاخر دينا غفران تو هيفا رمضاني خيرت دمت روجت حمي خير وبركة خاصة شبت دموهيك وشبت ليلة القدر كوت كفنا دهك الدموهي كده كو بيغمبر صلى الله عليه وسلم ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه شبت ليلة القدر تساخكي بطاعتي وعبادتي رب العالمين دي قلنا هتا بتخرى غفرين تيدبري هنكي قلنا هتا دبنا هنا غفران ده وقرآن بحث فيه كري يعني نتنت حديث دهات قرآن بحث فيه كري كو خد تعالى بيشتن إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني شفا ليلة القدر هيك طاعتها كفيتت ويشفد أو شفا ليلة القدر بوتا هرواكي تا طاعت خير من 1000 شهر بترش 1000 هيفادات طاعت كذي يعني بنا حشتيو 4 سال او بوقتكو جبريلي بحثي مروفا كيكر قوتي چند 100 سالة يعني حفتي سالة بس شو جهاد تريكا خالدا حفتي سالة پیغمبر مصاصبن وكي دلگرانية كي بو چه بو حفتي سالة بس شو جهاده با چند سالة دي طاعت كي عبادات كريا چنكي افت بري عمرتوانا قلي دريج بون جبر هندي داخص رب العالمين كير رب العالمين قلت يا محمد ما تشتكي دا أمتا تا قلي شوي باشتر أو كو دا أمتا تبري يتبري عمرتوانا بصالابون يتما عمرت ما دريج بتم طاعتي عباداتي قلت هيك بري دا هيك حفتي حشتي الصالة اي بتي جهاد بكات بو خدي شوالين قدر خدي داما يعني أفا من حكي هديك خداية دياريك خداية حكيت أمة محمدي ويشوي طاعت بكت بدلا حفتي حشتي صالنا وبتر أبيكم مروفك بريدا هيك جهاد كربيت هيك طاعت كربيت هيك عبادات كربيت بخدي تعالى معنى نعمتك جلك مزنا خدت جل مدى كريم بله كيه يخدان همت بخو برنامه که بدانی تنوان شوه شوه هنه ساخ بکتن پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم وقت بو شوه ليلة القدر وكده مع عائشة بحث كده بشته كان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره يعني هند خو زحمة دا اتحي شوال القدر دا كل شوه دي تر دا هند خو زحمة ندا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم همي صلاة ده روجا همي صلاة ده روجا دماهية اعتكافت كر مزگفته طاعت كر بو يعني ساخت كر بو شبه شوال القدر او صلاة پیغمبر وفات كي صلى الله عليه وسلم يعني 20 روجا اعتدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم 20 روجا اعتكافت كر تدا صلاة كي دهت اولي صلاة كي دهت نيوكي صلاة كي دهت دماهية صلاة كي جي دهت دماهية بردوام بو دهت دماهية صلاة دماهية كو هر صلاة كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ختمك قرآن ديال جبريل يتكر جبريل يجي ختمه ديال داد كر او صلاة پیغمبر وفات كي دو جار ختم كر قال جبريلي ودو جار جبريل عليه الصلاة والسلام ختم قرآن ديال پیغمبر صلى الله عليه وسلم معنى وقتت بو شافت ليلة القدر پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوين كت خوار بيتشان وكاري خلات كر وشوا خو ساخت كر وما عبادت و پرستن بخود تعالى كر المزگفته پیغمبر گوتی صلی الله علیه وسلم کفته کی شب دا صحابه گلک بحث کرد هندکا گوتی دلیت هاتی بحث 21 و بحث 20 بحث 23 يعني كفتت كتادا 25 27 29
و بس دلیل جهاتی پیغمبر صلی الله علیه و دهکی دیماهی داد صاغ بکن چونکی ام نزانین دی کفته کی شوه دا یا گرینگه سرما چونکی اف اختلاف های یا گرینگه سرما ام هر ده شوه دیماهی همیه ام صاغ بکن طاعتی و عبادتی بخود تعالی بکن بله حتی اف طاعت و عبادته حتی اف خیر و برکتش منع چیتن و که پیغمبری گوتی من حرم فيه فقط حرم الخير كله یه محروم بتش طاعتی و اوش گلی تشتا محروم بو دا ام به بهر نبین یا گرینگه ام برنامه که بخوب دانی توجی برنامه که بخوب دانه نه شرط برا الا تو مثلا ختمت قرآن تداب کی نه شرط الا تو گلک سنت و نویجات تداب کی نه ایکی های گلک سنت تداب کردن چونکه شو با سنتیت بوی شیرین بوین تو گرینگه ایکی های بلا بهتن اوه کو بهتن شوالت قدر تو به صدقه تداب دای سردان مروفه که خوب کی سردان نساخه که بکی مشکلا ایکی چاره سر بکی چی مثلا کیره کشه که اوی کشانه تو بشه چاره سر بکی یعنی تو محتاجه ایکی بقتینی او همی یعنی وش مقابلی و تراویحت خوشی بکی نویجا مغرب و عیش و تراویح و نویجاس بده محاوله بکه بکل بکن المزگفته بکی اوه گرنگه آنجی بجماعت بکی وقتی تو را بیه پاشی ویجی هندک سنه دا بکی آن حتی تو دور که سنه تنه بکی پاشی بکی هنده ذکری بکی هنده قرآن تدا بخینی تو توزیع که یعنی تا گلک سهم هبن کچا تا نویش کر و تا قرآن خان تا تراویح کر تا ذکر کر تا دعا کر تا هندک هر ایک تشتکی پیچه که تدا بکی مقابلی و محاوله که صدقه کشی تدا بدهی محاوله که سردان کشی تدا بکی محاوله که هر کاری فقیر کشی تدا بکی محاوله که مشکلاتی که یعنی بتویا اکی چهار سر که بتویا بجهبینی و همین راستی ریکت هندینه دیگه عایشه خود جرازی بت بسیارش پیغمبری که صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله گفت هیچ از کف ما شوالن قدر ده از چه بکم پیغمبر از بخود چه بکم پیغمبر گفت بجی اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا گرن که شوالن قدر ده چیه دنیا تا خوب بینی نیت گلک مهمه یا گرن که اوه تا باوری به بید تا ایمان به بید که اوه که شوالن قدر خیرای مازنه اوه ایک یا دوه تو نیت خوب بینی که توی شوه ساخته وقتی تو کفت یاد ده کادا نیت خوب بینه که تو ساخته بجی یا ربی تو بم شوت لیند قدر حساب بکن یا سه تو بخوب اجر حساب که هر کاری تو تدا بکی اوه گل تدا بیت اف نیته و تو بجی یا ربی تو وین ویجه بومن شوین ویجه حساب که اوه لیند قدر تو في تراويح شوي حسب كي أبد لاند قدر تو في صدقة شوي حسب كي أبد كفتت لاند قدر ده تو خيرك بكي طاعتك بكي بوشك بكي قنجك بكي قال مال خود قال خزانة خود قال خلكي تو صدقك بمال خود بيني بيجي يا ربي تو في خيري بمش في خيري حسب كي أبد كفتت شوا لاند قدر ده أفتش تفكر في كم بتاعتي قالك بسلمان تاجي محرومة قالك بسلمان تاج علم الظانين بفنينه تبواري بها بيت أبا جالك مهمة دنيا تخوجي بيني كتو صاخ كي كتو طاعتي تب كيف تتدا وهر وسط تبخب أجر حسب كي تبج يا ربي تو في خيري في طاعتي تبهم شوالين تقدر حسب بكي أفتشت هني جالك قرنجل جاء إصلاح بيت شاك سازي بيت صدقة بيت دعاء بيت هر شكيها بيت أفسر ركنت هني دفتا بلات موجود بن أم دعات كين رب العالمين مجوي خيري ببهر نكد داي بابت مجوي خيري ببهر نكد وخذ تعالى بكتاب ميزان حسنات مدى حتى مهين بابتك دينا يكود وخذش فرازي بيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته